За некој пиењето вино е ритуал, за некој е Божја крв, за некој едноставно живот и среќа. Што представува виното како пијалок за балканската музичка звезда Желјко Самарџич, ќе дознаеме во продолжение. Pa da, za mene je vino ljubav, jer kad popijete malo vina, onda se malo više oslobodite, opustite, pa možete, pričam o vremenu moje mladosti, možete i da izjavite nekom ljubav, da budete slobodniji, da nije dovoljno da samo nekoga gledate, jel tako? Ali mislim da nam ovdje uz vino fale i gitare, jer ne može vino bez gitara nikakva. Во моментов немаме гитара, но можете слободно да ни отпеете некој стих, доколку сте инспирирани од виното кое го пиеме во моментов. Vino i gitare. To je jedna stara, predivna pesma. To sam malo prije recitovao vezano za vino. Ponekad je sve u plaši vina, prelepoj ženi tu preko puta, jer nekad ti se ljubav i sudbina dogore samo u par minuta i tako dalje. Мирисот на виното ве следи уште од детството. Всушност во крајот каде што сте пораснале, каде што сте го поминале детството, имало многу лозови насади. Ајде да им откриеме на сите оние фанови на виново друштво Фино за кој крај се работи, каде го поминавте вашето детство и зошто ве следи овој мирис уште од детство? Ja sam rođen u Hercegovini, tamo gdje sija jako sunce i gdje je kršovit, jako ima dosta kršovit. Tamo rađaju divna vina, žilavka, blatina, poznata vina u svetu. Sjećam se dobro kad sam kao omladinac išao u berbu, kad nije bila napredna takva industrija kao što je sada, pa su nam prali noge, pa smo išli u kacu da gacamo, da se odvaja plod od ovoga trstine. To je bilo zlatno vreme i znao sam tad i kao mladić koje je vino dobro, koje vino nije dobro. Najlepše vino je koje odstoji i vino koje ima lep buke. Jednostavno ga posmatrate, pomalo se igrate sa njim, da izađe iz njega ono malo što treba da izađe. Onda uzmite jedan gutljaj, ali naravno uz vino vam treba dobro sirenje, dobar pršut, dobra hrana. Mislim da je ova makedonska najubavija. Zaista ovdje nikad nisam loše jeo. Kad god sam bio negdje gost, uvijek su me divno ugostili i mogu reći da mi jako prija makedonska vina i naravno makedonska kuhinja. Звучите како добар познавач на вината. Кои ароми можете да ги препознаете во виното што во моментов го дегустирате? Pa uvijek ima, nekad vam neko vino odnosi miris na neku lavandu, na more, nekad vam neko vino ide, sve zavisi koja je sorta i kako je pomješano. Znači imamo ta neka suva vina. Ja volim najviše ono vino koje mi ne smeta dok ga pijem. Kako? Na koje se ne jezim. I po meni je najbolje vino uz koje osvanete ujutru bez glavobolje. To su prava vina. Круша, јаболка. Ајде повилете да видиме дали ќе препознаете нешто во кои ароми ќе ги препознаете во ова вино. Pa tačno, ovdje baš ima i kruške i jabuke. И во Македонија нема лаванда. Divan buke, odlično. Baš je lepo. Кога доаѓате во Македонија, кое вино го преферирате? Сте посетили ли некоја од винаригите во Македонија? Pa ne znam, ima Tikveš, ima divnih vina. I znači sve što ima i sad jedan, ja to ponekad uslikam sa ovim telefonom, pa kažem da ne bi mnogo pamtio, pokažem konobar, da ima me. To je sad neko najbolje vino, Tikveško, zaista mislim da je to baš ovo vino. Vrhunsko vino i mislim sigurno da ću sljedeći put kad dođem opet uživati u tom vinu. Како се сноѓате во кујна? Знаете ли понекогаш да го изненадите семејството, пријателите со ручек комбиниран со соодветно вино? Pa naravno, mislim da sam nekoliko puta u stvari bio u Italiji i posmatrao sam, prisustvovao
večerama, ručkovima u Italiji. Kod njih to traje po 4-5 sati. Promeni se nekoliko raznih vina i na kraju kad se završi večer ili ručak, obavezno se pije limoncello. To je jedno malo piće žusto od limuna, da se smiri želudac i onda idemo na spavanje. Jer dobrog vina nema bez dobre hrane. Mora da bude dobra hrana da biste uživali. Svako vino ne trpi istu hranu. Evo recimo, uz ovo vino divno ide makedonski sir, sirenje. Bio sam par puta u Stobiju, išao sam zajedno sa mojim kolegom. Zadnji put sam bio sa kolegom mojim Žerom iz Divlje jabuke i iz Crvene jabuke, pardon, Divlje jabuke. Ja i Žera smo išli sa našim prijateljima, gledali smo te predivna mesta u Stobiju i uživali u vinu, družili se sa ljudima iz Stobija. Naravno, Tikveš, vrhunsko vino. Moram pomenuti i Bovin. Znaš zašto spominjem sve? Jer kad ima sajam u Beogradu, ja sa mojim menadžerom Saletom obavezno se sredim i idem da obiđem sve makedonske vinare. I oni me tako lepo dočekaju, malo sedimo, popijemo po neku i to bude zaista druženje. Pravo. Многумина холивудски звезди имаат своји винари или барем дел од нивните ликови се наоѓаат на етикети од вина. Дали би сакале вие да имате собствена винарија или можеби вашиот лик да се најде на некој од етикетите на вината? Мој добар пријател у Херцеговини, тоа е фамилија Барбарич, прави изузетно добро вино, имају квалитетну жилавку и блатину, врхунска вина имају. И чак су ми едном приликом говорили da bi im bilo drago da naprave jedno vino koje će se nazvat mojim imenom. Pošto mene u Hercegovini zovu Želja, da se vino zove Želja, da bude sa mojim likom i da nazdravim i poželim želju svim dobrim ljudima ovog sveta. Практикувате ли пред настап да испиете една чаша вино за опуштање? Obavezno, to mi je drago i to mi dobro dođe. Какво вино најчесто пиете пред настап? Бело, црвено? Pijem belo vino, najčešće belo, volim i crveno vino, ali kad nemam neke planove za nastup i za pevanje, zato što crveno vino malo stisne grlo, a belo vino više prija grlo. Бидејќи вашиот концерт ќе се одржи на 13 февруари во пресред на големите празници, Свети Валентин, денот на влюбените, денот на виното, Свети Трифун, дали можеби ќе наздравите, ја почестите публиката на вистина, ќе почестите со прекрасен концерт, дали ќе наздравите со публиката и со чаша вина? Naravno, со љубов и со вина. I bez ljubavi, bez vina nema života. To je sastavni deo života. Potrudit ću se da pozdravim i da nazdravim svima onima koji dođu i da im poželim svaku sreću. Kao što želim naravno i vama i vašim gledalcima. Koje vi je vas najfino društvo za vino? Moje omiljeno društvo je pre svega moja supruga Maja i krug naših prijatelja koji vole da popiju zajedno sa nama, koji dođu kad su slave, dođu kad su rođendani našim unucima. Volim da popijem po čašci sa svojim kumovima. Znači, vino je za svaku priliku. Ali da napomenem, ne preko mere. Ja uopšte nisam alkoholičar, ja popijem jednu čašu vina, eventualno dve i meni je dosta. Ви благодарам за разговорот и секако еве заедно ги покануваме сите оние кои сакаат незаборавно да си поминат, особено сите оние влюбени, на 13 февруари да присуствуваат на големиот концерт.